Umazi kanjani Lerato? Siqale la. Ngitshele ngwana ke mothwasisa ngwaneni wa ntate. Manje ubumthwasisa enhloboni ukuthwasa wena mntathu wakhe. Ubumthwasisa kanjani? Lefehlo ngwanona hantle mona. Ntsa dula mona jwalo ka bana ba dula mona lefehlo. Uthwasisa ngepipi na wena chibo. Manje kwenzakala kanjani? Mathwasana ka hantle akisebenzisi intwenu. Kwenzakala kanjani ukuthi sisebe pregnant ke ngangithuzela ukuzothwasa? Awuyazi lento esikhuluma ngayo ntate wakhe hanga ngisebenzi. Umufile challenge. Okay, bakunikeze emalini. Ubale gato sankolota lona nje. Kolota lefehlo mona. Akaqeda ukuthi akaqeda ebhedini. Engwe hape. Ngwana ko yeso na ile alothwasa ko ntate o mo so. Nalo thwasisa ngwana ko yeso Lerato. Lerato beka yothwasa. So Jacob Lerato nalo thwasa ametsisa next. Etsa next at all instead Lerato otla ale pregnant. Le ngwana wa teng ha phele because situation ena phela under yona mo ko ntate o nje monna ba phela ne bo se right. Re ntshitse di chelete re patetse kgomo ya teng re ntshitse dimbuzi everything re yentse mara ngwana o tla sa tsebe next. Maleni manje sibulisela lapho nonke emakhaya. Yelami igama ningu-LAV AWS pronounced Lava sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi lana ngosisi bathi baningxake abanayo khona into yenzeka before usisi bekafuna uncedo someway kodwa ke ngendlela izinto ezayenzakala ngayo abayithandanga bacela nje ukuthi iJozi Bioscope ingenelele izokwazi ukuthi bancede. Sisi wami ninjani? Siyaphila onke. Ngiyaphila nami. Kanobuwa ma. Yebo. Usisi kimang igama? Ke nna Lerato. Lerato. Okay. Sisomdala wena ubani igama? Ke Nhlanhla. Nhlanhla. Okay. Bantu abadala ngiyazi ukuthi benisibhalele lana sathi ukuyifunda imessage yenu that's why silana namhlanje yabo sithi sizokwazi ukuthi sinincedise kule situation enibhekane nayo. Bengicela nje ukuthi usisi esichazele ukuthi why silana namhlanje siJozi Bioscope. Puti re lengoletse because re na le bothata. Ngwana ko yeso na ile alothwasa ko ntate o mo so. So a ke tsebe nka se buile bitswa la ha ntate o. So awukanile buwa sifuna uku-expose abantu la thina siJozi Bioscope ukuthi untate emang lo sifuna ukumazi. Ke mkhulu Magubane. Mkhulu Magubane. So a re fitla re ntse everything na re etse re ntsha everything a batlang je ne ke re etsa ko ntlong re ntsha everything di tshwanelo tsa hae. So benifuna yini ngiyaxolisa ukuthi ngingene emlonyeni ma nina maniya kumkhulu Magubane kahle benifuna ukuthi kube kanjani? Bekumele esifunayo manje. Yeah, no sengisho maniya kuyena yeah. Nalo thwasisa ngwana ko yeso Lerato. Lerato beka yothwasa. So Jacob Lerato nalo thwasa ametsisa next. Etsa next at all instead Lerato otla ale pregnant. Le ngwana wa teng ha phele because situation ena phela under yona mo ko ntate o nje monna ba phela ne bo se right. Re ntshitse di chelete re patetse kgomo ya teng re ntshitse dimbuzi everything re yentse mara ngwana o tla sa tsebe next. So wait mama uthi wena ubu pregnant wena sisi? Ijwala buthi ubu pregnant uphi uthi sisi umntana akaphili uphi yena lo mntana ulahlokofana uyashona. So benithwasisana kanjani ke mama wena nomkhulu Magubane lapho mazi uzogcina ukuthi wena so pregnant? Umkhulu Magubane ha ke ya kwena ke ile ke ya ka mathata a ka ne empa nna ke teleng letsatsi ha ke teletse nna le yena re shebisane ntho e ke etse mo la ka ba mosadi ko yena. So wait mama umkhulu Magubane ukufosile ukuthi ube ngumsadi lapho kuyena okanye ngoba uthi nigcine sen ufositse la pele la uqala uqadila yetsa jwalo empa ka mogao ne sentse le tumelano bo senivumelene Well aba ntshepisa le tsohle tse ngata ntshepisa re tletsa so re tse jena utlwa mona. So manje makakuthembisa wena ma ngoba uyasho ukuthi ukufosile eqaleni uke wa reporta kusisi wakho makaqala ukukufosa ukuthi hayibo sisi mina bengithi ngiyothwasa lapho and manje umkhulu sekafuna ukulala nami into efana naleyo uke wa reporta leyo nto. Ha ke reporta awusikile ho wena sekele pregnant sekele pregnant ke tlo bua le yena ke mohlalosetsa gore ho la etsala tjena ho etsala tjena. So ngoba uyasho ukuthi usisi nikena khupha yonke into bekayifuna inkomo nani imali neni spendile nina kahle kuyo yonke lento 15,000 15,000 and wena uzange wathwasa nokuthwasa
Wena abungenamuntu mama ozofika lapho mawuzoqala ukuthi uvane naye umkhulu bewungenamuntu obuphila naye empilweni. Ene ke sena yena. Ne le go like ne ke bona gore ntho tsa ka tsa marato ha di kopane. So ke ya ka botho ke re mehlomo nka thuseya mole. Manje ukubhatalisa kanjani ngapha nilala wena sisi because uthi benilala manje wayebeka ukubhatalisa yena ngapha niyalala ethi ngumfazi wakho and uzokwenzela izinto ngapha uyakumithisa nokumithisa kufika kanjani manje endaweni yokuthi sekazokumele nikhuphe u15,000 Abuti ha re fihla a ke re tlame re patale pele. Ha o fihla before o fihla mo o tlame o patale pele. So ni patele nina before niye lapho and then maso lapho o la patala ba la patala 10 la pele so ka fela ba patala pele re lo consult ha re fitla go consult motho o rai gore motho a thuse re etse so maybe o bone re le bana re le easy re etsa ntshong le ngwa re etse that is wa bone rai re ke ba skeme jwalo cause ha ona le thuso nje ha mfa next okay re tlwele a tshwasa nje ha ona mamthusitseng. Wena mama ufile kanjani ngale situation ukuthi usisi wakho seka pregnant wena kuyo le situation ureact kanjani ngoba ngithi wena lapho bewuyela ukuyothwasa yena bekayela ukuyothwasa ukuthi bekayela ukuthi uyolalana and le mali iphume kuwena ngithi uyithathe kanjani wena le situation mase kabuye pregnant ngapha ubhatele wena imali yokuthi uyothwasa akasathwasi manje sekayoyenza ingane yena nomkhulu. Re tshwere hampe la diswa ke le bitsitse because next a tsebe gore maybe nka thola thuso kae cause montse ke ya ke re ke batla thuso a ke e thole so ke nane gore maybe a nka bitsa lona at least a ka gona maybe a tshwarwe o ga patale tšhelete eo ya re sana taba damage tse dintse a sa dientse a gotise tšhelete eo o a tshwarwe. So but nisazwana wena nomkhulu mhlambe yini inihlukane kanjani wena mama ngiyaxolisa ukuthi ulelekile uyenze njani untebetse ko motseng wa hae ukuxoshile because sabona ga re santsha tšhelete akere so bank ya hae isa leyo wa mokoba manje uthini wathini ngale pregnancy because into ebalekile okay angithi uyele umuntu yethu uyathwasa sisi makafika lapho bagcina belala ngendlela abalele ngayo wamthembisa nezinto omthembise zona okay sekathi uyamxosha manje umxosha ngeliphi uthi ore yena asingwana hayi o nasa momithisa mthona docha atsamala batho ba ko strateng yena ha ditsebe ntso tseo so ra mmotsa re hana docha wa no sa re inform kontlung cause re msile ko wena tshwantse re inform go jwetsa motho ke yo wa nhlola so o go mogutlisi o bua no so na le damage manje yima ubeni bangaki lapho benithwasela lapho bekunguwa kuphela nekele mo boyi1 Ijwa nimthole kanjani nina lo ntati because ngizama ukunderstand ngexolisa manje ukuthi nginibuze imibuzo eminingi nikule situation enibhekane nayo cha ngifuna ukwazi nathi ukuthi manje ngoba sizonincedisa kanje sinincedisa ngendlela eyipi nimthole kanjani nina nazi kanjani ngaye Kijozwe ke mogotsi waka wathi uyathwasisa and nayi check mhlawumbe ukuthi umuntu othwasisa kwamampela okanye ngumuntu odlala ngabantu eno nka se bue obana kante ha ka etsa background ke check wozange wachecka wena nje bofuna ukuthwasa wavela waya lapho wathi wena ufuna ukuyothwasa hayi mina iyangixaka lento Mr. phela imali yabantu le khulunywa ngayo and manje into engixakayo ukuthi futhi uthi sisi bayila ngithi baye lapho bafika bakhupha imali wamisa sekamithi umisa kanje shuthi sisi yena uthi khona na into azibonayo mhlambe ezicala kodwa vele masibekayele ukuthi balalana so ngicabanga ukuthi umuntu oyisigebengu loya ukufuna thina ukuthi siphuthumele kuyangaze yenze lento kwabanye abantu futhi ngoba manje ukuhamba imali ngapha waba pregnant umntwana ushone beseka zelo sorry siphumile sisi sakho after how many months 6 months saphuma nje kanjani cause yini sisikhusha ukuthi mhlawumbe uyacabanga qabana lena hape re qabana antsetsa de kwantsetsa nkate uma ifamily ngena ibiza mhlawumbe ukuthi before nize kuthina la ku Jozi Bioscope niye mhlawumbe nayenza imizamo ukuthi nibize ifamily niyame niyom approacha nimbuza ukuthi emkhulu manje ngoba nayo ingane yethu imithisile and manje seyiphunyelwe isisi ezokwazi ukuthi ebhatale ama damage for lezi zinto ezenzakele ifamily sibizile but bathe bona ba believe kule zinto so rona re ketseditse dintho abadikene re bona re di solve jwa that is why last option ya rona ele Jozi Bioscope re sina option engwe ngoba uyasho king yami ukuthi kumele simngene then usishuthi kuyomele kubuye futhi bahlanganise agezwe yabo manje mayithi
kuphuma isisi yebo thina nje sami siyodilana uyazi ke la ku Joburg bantu abanjengasidila nabo kanye sekudala sesikhathi eside udilana Uyayibona. thina sowenza okufanele soyenza into right wena my lord no sizoninceda nina sisi hayi ukuthi ngiyanijaja kodwa ke into eyakuqala nami engingakadvise kuyo sisi ngoba ngiyazi ukuthi angithi uthwasanga and usazoqhubeka futhi ufuna ukuthwasa ngiyacela wena sisi wami ukuthi uyibheke into ezifana nalezo yabo singathi sithi kunceda ngoba mhlambe kungenzeka ukuthi la uyothwasa khona futhi from here ufumana umjito futhi ozofuna ukulala nawe and then uvume wena ngoba ekurobhile angithi wena ufuna ukuthwasa ufuna ukulalwa yebo so ngcono sithi uyithi masokunceda because zikhona inyanga la ku Joburg esisaziyo ezingakunceda yabo so asifuna ukuthi sikufake lapho kusasa sesiva kuthiwa futhi benifike lapho so ufike nalala nalezo inyanga wena uyela ukuthwasa ungayelanga ukuthi nilalane uyayibona Thank you. yebo mama kukude okungakanani nomuntu omdala lapho Azakukho kude kakhulu nje isikhathi nyana nje sincane nyana nje. Few walk sihamba nje. Akusikude. kumele sisebenzise ikara my lord sisheshe sifike uyazi senama appointment amaningi ngoba sibaningi kanje my lord I don't know mina ngizotravela usizoyenza kanjani ngizotravela nama guest and then thina sohamba necrew yeah okay akunankinga nginganithola lapha emotweni ke Thank you. yeah sihambeni siye lapha kinga ngishuthi mina nawe sohamba sithu uyayibo necrew yonke so kwazi ukuthi sikhawuleze sifike lapho ngoba ngiyabona ngeke siwokhe phela siyofika le yeah ngizokuthola lapha eKaren King yami esinje ngi-update guys okay into esoyenza njengabanje yabona siyamove ke nabo Plexina no Mr Jones silibhekise le siyova istory kuyena umkhulu lo umathwasisa ngazi ukuthi uthwasisa inhloboni mayizothwasisa ingane zabantu ngompipi into engavumelekile because ingane izela ukuthi izothwasa zela ngokuthi sizolalwa and ngiyacabanga ukuthi akusuyena kuphela usisi odibane nale situation baningi abafika lapho kuyena ebayenze the very same situation so ngiyacela wena mbukeli ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona usiyo just now. Hello dila tension. Ifayo no lipati. No. Angithasela ngola ningangishiyi phela. Hayi. Ningangishiyi phela no. Angithi sihamba sonke. Mojarati mote. Ijarati lakhe leli. No beniyenzela kuphi lento yenu sisikhona la? Beniyenzela khona la. Knock. Uhlala nobani? Akana family, unale family? Kuyena fela. Kuyena fela alimo. Maye lemkhukhu asicheke nanga. Maye lemkhukhu kuhlala bani kuyona? Kiyo mohlaya nti. Yela. Oh, Ibahlala linda. Akwena lerato. Sabona mntamtana. Likaenda lwa. Sikhona njani? Chibo hauna tšhelete ya letho lerato ba le ile mona lefehlong lerato o ntse o le kae ngwana ka lerato Sabona mntamtana. ntate wa ka le kae Ngiteng ukayi wena. o lokile ntate wa ka Ngiyaphila. Kwenzakalani la kini? o tsamaya le bomang lerato King yini le ras? Yini le ras o tsamaya le yenza? bomang na lerato ngwana ka Oh, siyaxolisa. Sithi sokubambela yona. Why ufuna ukubaleka mhlawumbe? cha una monke balela ngidlula mona ntate wa ka Oh, asiye ngale umuntu omdala. Oh, makhelwane wakho ngathi babhizi umsiseni ngapha la. Wathi makhelwane wakho babhizi la. Kwenzakala ngimokayi. lerato akuba zwethe ngwana Kwenzakala ngani? le uya ngwana ka Eh? hayi sa lo baleya Oh, umuntu omdala sabona. Awana abahlala nyametsi wa sa ikontulo go jetsa ngwana nyametse. Se ke baleile no. Se ke Lula mona Oh, umuntu omdala. Hey, ngathi amakhelwane bakho bazoba inkinga. Umsiseni ngapha lo mjidi. Oze la sifunana na. Oza la sikuzokhuluma kahle wena bhuti. Ufile ngwana matsonga hawo. Ngwana sa nyametse wa sa tshore. Ngwana ha sa leyo, ha sa le. ena tsamaya mona gutla Okay, sabona ntate wa ka le yebo sijozi bioscope thina umuntu omdala. Yeah, sijozi ka bioscope. kang bontate o ntlela le batho hona jwale mona hobaneng Okay, uzwa ke. Ha tla wena tlolla ho wena. chibo Ha tla tlo complaina ko wena. ke mang enwa jwale Umazi kanjani le rat? Siqalela. ntse le ngwana o ka mothwasisa ngwana enwa ntate Manje bumthwasisa enhloboni yokuthwasa wena umuntu omdala. ntate wa ka Bumthwasisa ntse le kanjani? lefehlong ngwanona hantle mona ntse a dula mona jwalo ka bana ba dula mona lefehlong Manje ilifehlo lakho Lefehlo lefeng. Hona le lefehlo mo. Umfehletsa ha fihla
umfetletse hantle fela so dintho tse neng tse go fa jwalo ka itsamba ne ba manje awumela mntomdala uthi wena uthwasisana nhlobo yokuthwasisa uthwasisa labantu uthwasisa ngepipi mhlawumbe wena Chibo wangwaka wena mshanela ngikurwaki ngithi mina ngimbuzo nje alright uthwasisa ngepipi na wena chibo manje kwenzakala kanjani amathwasana ka hantle akisebenzisa inthwenu kwenzakala kanjani ukuthi sisebe pregnant ke ngangithuzela ukuzothwasa manje wayebeka pregnant inchawo night abenu inchanta yini entsha wayibuanda gato ake itsebele so unamango le rato una le maka e se le nna leshano ha na le pregnant wa o sa tla tlo tshwa ngwana ke yo nqakile ke a mmona o mmeleng 6 months kaofela yini ongayitsibi mntomdala wait yini ongayitsibi la wa tla mo bona ke re ke nna ke mmelo wa ka o tsejwa ke okay asikalela awami mntomdala yazi sibhizi kukhona la isigijimela khona ositshelela wena ebhuti uthi ulalile nosisi ulalile nosisi ebinthwenu so unamango intsha una le maka ngwana ka na le maka o bontshwang o le ngaka o bontshwang ke o no bontshwa o jetsa go ke bone wa no yona ya bethe o sa bone a ke go ngaka ya bethe wena uyinyanga yebhedi kahle kahle uyinyanga yesebhedini wena yini so awuyazi lento uthi awuyazi lento esikhuluma ngayo tato waka wo hanga ke itsebinthwenu umufile chelele okay bakunikezele emalini uba le gato sankolota le ona tse ha kolota itile le fehlo mmona akaqeda ukuthi akaqeda engwe hape akaqeda ebhedini uthi akaqeda yini kanti ubhatala nhlobo nekubhatala ubhatala kanjani mhlambe lo muntu maholo amahlanu alikoto amahulu amahlanu ayigodo yini yona lento 5000 usakolota 5000 ukolota ngwaninwa for ukuthi uzolala naye wait for ukuthi uzolala naye yona ntwe imali isamona ungenzeni so unama uthi akanti kwenzeke kuyangithola umuntu omdala ongazo siyahlekisa la kwena sizilima mhlambe so awuyazi lento hanga Mr. Jones ukuthi akazi hamba na no me relax man hamba naye tsamali yena yini ongayazi angithi wena wazi awazi right futhi ungazi ke siqale sikhulume naye mama angithi uyaphika nilalile kodwa wena usho angithi ngalento uthi nilalile ke uqadile pele anga ipa go sene ke sa bafe ne sa bobedi kanti ke dumetse ka botho so ubumthanda wena lo muntu akitse ukusebenzela imithi ne yana ga dumele ntshong le ngwa re nga yetse engwe le engwe bana ne re tla mo re tlo mmona na sa complain le yana na sa re nix kutsho maybe ne ba mthithifaditse ka tsona asimasimini la ikoneni abantu abadala silinde nje uMr Jones ukuthi bekhulume naye lapha no Black Sina bethi kuxoxisana naye okay guys so sisalindile la nabo sisi ukuthi bekhulumisane naye ubhuti ngoba usisi uyasho ukuthi sabhatala thina imali kwaye ke vele bekalala nami ngokuyayiphika yonke lento uthi akayazi yena uyabo so make sure na sisi usafuna mara wena uqhubeka uthwase nka khona nthusa ya kopa uzayafuna ukuthi uthwase ke batla o thuseya yini mhlambe wena siswame kwenza ukuthi ufuna ukuthwasa yini inkingo obhekana naye lezo kule ditoro tse bohloko jwale ha ke botsa mogotsi wa ka anjetsa gona le motho o so le ditoro za lamaphupho lawo waphupha mhlambe ngamaphupho ukuthi akubonisa ukuthi kumele uthwasile ntata no okay khona ngisasidinga ngale ngike 2 minutes kancane okay akukhulume naye king yami isikhathi sonke ngizokunikeza naba isikhathi nosifuna sisesela until ezesixelele lento esifuna ukuyazi guys sisesela asinxamelanga ndawo because ndiyazi ukuthi zininzi abantu baxakekile bomini bafuna ukuthi mhlambe bechintshe nabo impilo zabo khona abanye abantu abakholelwayo ngoba usisi uyasho ukuthi uyakholelwa entweni zamadlozi and ukholela ukuthi mhlambe maye ngabuye efumana umuntu ozomthwasisa uzokwazi ukuthi impilo yakhe ivuleke uyasebenza njengamanje mama ntata uyacabanga ukuthi mhlambe ezinye nna go mehlo mong ka tsela tsa ka dikwaleile ka hore ha ke a khona go hlola thuso mara uyakholelwa kuThixo ke a kholela kuThixo ne angithi uyazi ukuthi uThixo washo ukuthi makafika lana umntanakhe wathi angizelanga ukuthi ngizonihlukanisa namasiko wenu ngendlela enenza ngayo izinto so kodwa ngiyacela ukuthi naye ungamlibali uyabo umcele kuyo yonke lento eyenzakalayo sisi nibe nesikhathi ukuthi nifastele lento efana naleno yabo because angithi manje yabo ukuzuthola iqiniso kube benifastele eqala before nize kuye lo baba nifaste nithandaze ngayo nithi siyacela Thixo
usibonise ukuthi lo muntu lona ngoba umntana sekhaya manje uzothatha inyathelo lokuthi ahambe yothwasa siyacela ukuthi uhambe nathi baba usibonise ukuthi ngumuntu oright na uyabo ngiyacabanga ukuthi bekazoniphendula yena enibonise ukuthi before kuze kufike ukuthi nilalane sisi naye ubaba uyabo besithola into engcono maybe ya if re le ga batla the other way tsela engwe ga etsa ka tsela engwe so no se re utlwile bohloko vele re tla sheba ditsela kaofela nja ka fa tšhelete ya rona ena le ena re bone go go etsagala uzoyikhupha upho Mr Jones akulungi na ukuyalunga nazo yini abantu bana bayenzani uhlule yini balentshwarelembo sikutshwarele for okay futhi umdala mamela la asela ngizodlala nawo ngitshela ukuthi sithi yabo sinqame kabi webhuti fela thuso ya hao ka go thusa kana o go fe tšhelete ya rona ka tšhelete dumela tsohle tšhelete e ntseng tsempe ka tšhelete dumela tsohle tsempe tšhelete ka lerato tšhelete ya le kopa bontate ka tšhelete ke ka go thusa ntho le nngwe le sente lingi sifuna imali thina njengamanje ajwale tšhelete ayiyo ikai tšhelete ayiyo ntate wa ka empa uhlala nobani la ekhaya ke lula le bana ba ka le mosadi unomfazi lo muntu unomfazi ahuna msana siphuthi kanti uyaxoka usaqhubeka tshwarele montate ngeke beka phita kanti senze njani no usaqhubeka uyaxoka uhlala nobani la ekhaya ako bonete le gato hlengwane suke unomfazi wena awamaka ke mama bua nnete baba abantwana basele dishopong kwana asibalanda asambe sibalande shop sibalande shop asambe nisobalanda ke tla patela ntho bakhona ngithi mamela la futhi ungasambisi ngento ngeke ku hlapise lo hlapisa ngwanaka mfethu babele khomo ngwanaka no thina sifuna ukukwenzela angithi uhanda uyilatoza ke unkula ke fihla mo no uphi umfazi uthi umfazi nomntwana unamanga le ntate wa kahle unamanga webhuti usaqhubeka uyana unamanga Mr Jones hamba na akudle naye usaqhubeka uyaxoka kanti ho bakhona abafazi unayo umntana uke wabona wena unamanga yikho yonke leyo no miyeka abantu since uhlale isikhathi singakanani obvious ngaba sebefikile and futhi ngoba istrato sonke bola kuphuma abantu ngaphandle basibhekile bayazi ukuthi iJozi Bicycle la kumele ngabe naye sebefikile abantu uhlale isikhathi esingakanani wena la uhlale isikhathi esingakanani ngithamba uthwasa la kinali 8 months so 2 months besakufikisa and then wamisa after ngoba uthi lesisi siphume na 6 months no miyeka ayisokhuluma na yabo lo mama ngibajwayela abantu abakanje and so deal na Mr Jones ngeke phela ethatha isikhathi sonke lo akasitshele lento esifuna uyiva sizohamba how kanti yini wemfethu ucanga siyadlala mhlambe la yini uphi umfazi leshano hapha ntate Jones kitla bua nnete uphi umfazi unomfazi wena neke bua makane unamfazi mathwasana mona bonke la angithi wena la mathwasana wakho ufuna ukulala nawo uthathe yini ndlela osebenza ngayo ntate wakhe ngeke beka so uhlala uyiwanda ntate Mr Jones kumele sirentise le ndawo ezobhadala ezokwazi ukuthi ebhadala abantu unikolota malini 15,000 mamela la webhuti kukwakho angithi la amaphepho endlu unawo ntate wakhe siyacela Mr Jones thatha la maphepho elantu sokwazi ukuthi siye naye siyombophisa lo mfake emotweni nimfake mhlawumbe akathi akubonise wona Mr Jones hey hamba ubonise Mr Jones la maphepha umbonise lawo maphepha endlu ho ungazojwayela mama into esoyenza njengamanje ngoba ngiyacabanga ukuthi akanamali yokukhokha lo muntu sizoyiqashisa lendlu each and every month nizobe mbuye nizokholeka yonke lemikhukhu le kumele kugcwala abantu la mangabe kunomuntu ofuna indlu ufuna indawo yokuhlala ufuna ukuqasha inayi indlu la ucomment usho ukuthi ufuna indawo yokuhlala sizokuqashisa yona le ndlu le usho ukuthi sizokhulumisana usibhalele lapha epagini lethu ukuthi ngiyayifuna leyo ndlu ngifuna ukuzohlala lapha yabo nizokwazi ukuthi nibhataleke manje tšhelete khona go batla thuso somewhere ngoba vele uyayenza lento kahle indlela ophika
Uzodinga lamajezi phambili. Ngisafuna ukufunda lamaphepha akhona bese ngiyakhiya. Okay, ukhiye my lord. Okay, ngisacela abantu la ukuthi sizoyifaka ku market lendlu. Mangabe khona umuntu ofuna ukuqasha lapha. Okay guys, ngiyacela man sivele siphuthume ngoba kumele siye somewhere. Ngicela nilandele ningene emotweni. Plexina ngicela ufake abomama kule moto le yabaze ngayo ne. Okay guys, into esiyenza njengamanje ngoba Mr Jones usathatha amaphepha la uthi umbonisile, sizomthatha ubhuti sihambe naye le police station. So because is not the only person usisi obhekane nalento le. Mangabe nawe ubhuti uyamazi mhlawumbe uke wakwenza lento yenzile, commenta lapho usho ukuthi uyamazi ubhuti, sizokwazi ukuthi sikuncede nawe, uzofumana imali yakho mayengabuke wasike scam nawe. Mangabe unenkinga wanambuke lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Jozi Bioscope .co.za, ungalibali ukuthi usifollow inkundla zethu zokuxhumana, sikhona ku TikTok, sikhona ku Facebook, yonke indawo. Ungalibali ke mbukeli wami ngikuthandayo ukuthi ucofa subscribe, ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Bioscope. Ngiyanithanda nonke lapha emakhaya ndo. See you guys on the next episode. Awuthohle.